Assalamu alaikum dostlar. Muzolарды тартасек, muzollar аз екен бүгін. Ой, YouTube'ға. Бүгін 2 январ 2021 жыл болды. Соққылық мал базарындамыз. 10.000. Аз эле. Сіздікі? Меники. Бұл қанша айлық бұл? Бұл bir жұмалық. Bir жұмалық. Еркек бұрғачы ой? Бұрғачы. Қанша сұрап атасыз? 9.500. 9500 сұрап атам дейді. Aa ben. Ama o kimdeki? Sizdeki o. Bunda bir kişi. Aldı, sattı. Sattı da. Жақсы. Жақсы. Жігіт қанша сұратасың? 13 мың. Ұрғашы еркек? Еркектер, қанша айлықтар бұлар? Ай бөлек пе? 2 жұма. Қаншадан бересің бұлар дені? 13'ten ne de? Түшпейсің бұдан, ha? 12,5 dedi ғой adam. 12,5'dan бересің, ama оларша? Бұлар 13 тоқын ne? 13 сілерткемес, ha бұлар, ha? Süt emdi muza olur. Bugün az. Pazarda. Kişi de az, mal da az. Bayka kanca kamı bıçak? Ya 40. Öküğünü 41'e aldım. Aldınız mı? Ekoten erkek. Öküğünü 41 bin aldım, ne etme? 2 torpak. Жақсы. Есепте ода sıra. Pazarda mal az. Bu malda tığılıp ketçiler. Kanca kam jigit? 16 bin. Bu erkek burgaçı. Erkek. Erkek. Kança Çıkarsınız yaşlar. Kança aylık bu? 1 aylık. 1 aylık, ha? Parodası Alatov. Şvet. Paroda Şvits. Kançaga suradı, pazar bağı berdi, kançaga beres. 14 Kança kalat? Bolus 15. Boluşu 15 bin. Çok satımız. 15 bin bolot deydi, bolur. Kança etmiyor. Başka muzollar yok. Det dağı yok, det. Ayakta jüret. 18. Bu yaktan neler var ya? Muzollar yok. Bayga kança kamı? 25. Erkek burga çeken, ha? 25 bin. Buldağı 25. Muzollar yok. Az ile ola toşaydı bugün video. Başka muzollar yok. Ayak içine karap koyayım. Evde turgan onlar da ketiptir. Buna bir yakta alınganlar tartıp koyalım. Assalamu alaikum. Sert köy? Alındı lan. Kancadan oldu mu oğlan? 13 bin ha? Bunlar erkek burgaçlar, erkek eken ha bunlar? 13 bin. Bunlar kança aylığı eken mi? 1-2 aylık ha? O burgaç çok şey. Bu kança eken? 16 ha? Tamam oldu. 15. Bu da urgaç. Жақсы. Şunday bağlarga alınıp dur ama o kunajınça. Bu bilbeyim deydi, beni kemezset. Ha bularça mı olar? 6.000 deyiz. İçindesin 6 bin kaldınız. Urgaç yokken erkek. Erkek. Ya bunu жақсылап қараш керек. İçi orup basa jaman da var. Erkek deydi. 6 bin kaldım deydi, ama 600 binlik болып кетсін hem бұлар. Moç. Allah urgaçı. Alda urgaç tırpok. 1 aylık 2 aylık болып қалған ha? Bu қанша oldu? 23.500 oldu. 23.500. Onu bilbeyim dediniz ha kunaçın. Kaç kanal? Bazar alamı degen. Жақсы. Şunday bağlar.
ондай торпоктор алынып туруп ушундай бааларга. Бүгүн чыгат азыр эле. Муну кайга алып кетесиз эми? Сүт көппү? Жок, сүт көп эмес. Уйлар бар да. Ошолорду эле саап бере салсаң, неге сүт канча болот азыр? Sütü bilbeyt ki. Bir uy var ошондо сүтүнө. Торпоктор бар. Bir күндө bir торпок канча сүт ичет, мисалы, моголар. Ого окшогондор. 2 litrden 3 mol bolsa 6 litr чыкат. 6 litr. Süt özü kança? Biri 4-5 litre кетет. Süt bu? Sütü 30-30'dan 40'a чейин ушундай. Баягы жыйнап кетүүлөр ушунча да. 30'dan 40'a чейин. Чүйдө ошондой болуп атат. Баалар. Достор, каяктан көрсөңүздөр, жазып коюңуздар, силерде канча сүт, ушундай баалар кандай болуп атат. Жакшы. Видеону аяктайбыз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.